Mohamed Yala, ou l'artiste et homme de radio Mziane Rachid. Un hommage lui a été rendu samedi à la Maison de la Culture Mouloud Mamri de Tizi Ouzou, en présence de sa famille et de nombreux artistes et hommes de radio qu'il a côtoyés tout au long de son riche parcours. Parmi les artistes présents figurait Mjed Hamid, qui a témoigné au cours d'une cérémonie organisée dans l'après-midi à la grande salle de spectacle de la Maison de la Culture des qualités humaines et artistiques de Mziane Rachid. Cette cérémonie a été l'occasion à d'autres d'apporter leur témoignage sur cette personnalité artistique, mais aussi humaine et homme de radio. Il en est ainsi de Saïd Zanoun, qui est resté à ses côtés jusqu'au dernier jour de sa vie. La cérémonie a été marquée également par le chant de certaines de ses chansons ou celles dont il a composé les textes, comme Essendou, chanté par Yidir. Dans la matinée, au niveau du petit théâtre de la Maison de la Culture, une communication a été présentée par l'écrivain et journaliste Rachid Oulbsir, dans laquelle celui-ci a souligné le rôle précurseur de Mziane Rachid dans l'avènement de la chanson engagée et moderne à travers le tube de toujours Fadman Soumer. L'hommage a été marqué enfin par une modeste exposition de photos et autres documents liés à Mziane Rachid, une exposition qui a été préparée au niveau du hall de la Maison de la Culture. Rappelons enfin que Mziane Rachid, de son vrai nom Mohamed Yala, est né le 27 février 1944 à la Casbah, à Alger. Ses parents sont originaires du village Aït Yahya dans la commune d'Azfoun, dans l'actuelle wilaya de Tizi Ouzou. Il est décédé le 9 octobre 2015. قلا كسبا لا معناه يفروري جيوس لا فامي يدي فغن قلنا حياكي نوصفون اني ذا إنا يديو تيكتيون ومسلاي سي اسمه ويونيس الدوغلكي إنا دا رشيد إنا كنت قيسي وري مانيك ري روميين نغروا عربا إنا قيسي مانيك ري مولانيك الجدوديك إنا كي هل ترى تستاهلوا أتيلي ميس ني مزيغن على خاطري مزيغنا كي سيدي الجيعون اللي عبقريين نتصيد في كامل اليومانيتي إنك هنا أتقيمض أتتفارض كثيرين الأوروبيين أتيلي كولونيزي يلبدا ما تموتوا. كي تسنى كي وركزاكي سنة بارازار يوتي قلت لي قارا قال لي سي مير عبد القادر الجزائر 1969 نا 70 وزناغ شويه تاع حيزريو جابي مال اوزيو دونك روح علي والميدسان يفكيد اون اوردونونس هنا روح عاد في الوضر روح عاد دو كلاري ديزليك شماغيوس لا بوتيك اسمي سوبتيك 2000 وفي غيون وركاز دواكي Mziane Rachid, Tchangay, négligé quelqu'un, les lunettes cam, il avait le regard de véritable artiste. داشي كي تقول الناس فوالا غادي مع نواظر كذا كذا إنك تجد الكاظني إنك تمديت وغادد الناس تمديت كان إنك ناك تمديت وغادد إنك عطيت مونتير كيما تشبح ناس تشبح إنك تمديت وغادد تمديتني وغادا وفايخ ميد نواظرني يطفي داك كيابار إنك نيسيك ناس كيك تزمرت إنك تزمرت إنك حملت طفاريد لا صومان مورث الزمور ويهن نهضر داكني شوية إنك تسنض سيمان سعيد بليكش شو السينار أنا وواقي
كاين le prince des poètes سيما سعيد بن هشام ذاك سيما عنده محمد إلا كيصور ولد السنظرة السنارة إيه شي تقارب قال لي ساكن والناس ماشي تي كذا كيتقارب إلا كتصنع عدد الفصيح السنارة كي عدد الفصيح إلا كتم ديال ستمبر نيقلو تقاربوس جرجر إلا تمطوس إلا قاتي السنو إلا كتصنع العربية في الحاج والبسير العربي ناس عمي كاس العزيز إلا كشتا جورناليست en 1933 قال ديبيش كونستانتين ناس واقيلا كشتي زملت ماشي تركيا كشتي كسل انت زملت خيريو يفكاي ما هو يون الدرس il m'a donné une leçon c'était un être encyclopédique il connaissait toute la Kabylie il connaissait toutes les régions de la Kabylie il connaissait les hommes et les femmes les géants, les petits, les grands paysans les gens qui étaient exportateurs d'huile qui سنكويتين يتريض اللي من بعد يميت داد روحها وثافو سوى الجيب زعما تخلصها il aide pour les lycéens la paire de lunettes c'est gratuit. Alors, Louziana Rachid, beaucoup ne savent pas qu'il est derrière la modernisation de la revendication amazigh. Asmiri Bchna, Fadman Soumer, en 1969, beaucoup lui disaient Waqila Kawin al-Habs. Il l'a payé par la suite en 82, il a été mis à l'écart de la radio. Mais en 1969, il avait mis le pari, c'était la seconde personne à avoir utilisé le mot amazigh publiquement à la radio après le chant Nidiret Amran Kerabissou Mazigh. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire pour son époque. Vous connaissez un peu l'histoire de Tizlit Népal Mansouber. Il est Rachid, il est Marie Sami El-Jazairi. Sami El-Jazairi c'est un peu le crooner, le playboy, 1m80, bobos, etc. Il est qui dans la présence sur scène. أسفك على شونسون كاع تيغنيها ومن بعد سامي الجزائري ناس اللي كيتغنيها كان تيزليت نتايريا لي شونسون دامور شونت با لي شونسون ريفوليسيونير ça l'avait poussé à se prendre en charge lui-même et il l'a chanté نتا يجري مانيس يكشم بشنا يغنى دبال منسومة et vous connaissez le retentissement et le succès qu'a eu cette chanson تيزليت دبال منسومة نتا تيقلدي نتا تقول في la chanson Kabyle engagée. C'est par la suite il a consolidé avec le disque Nitashvili qui était dans l'esprit révolutionnaire et l'esprit authentique de l'identité kabyle et amazigh, il dans un disque d'ailleurs qui avait été préfacé par le célèbre Katib Yassine, et ça c'était pas rien du tout. Et ce monsieur-là a écrit, Miraoun, il a écrit pour Yizir, il a écrit pour Jamal Alam, il a écrit pour Nouara, il a écrit pour Mujahid Hamid, il a écrit pour Qassim Abjawin, il a écrit pour Karima, il a écrit pour... Et des dizaines de chanteurs à qui il a donné des textes comme ça bénévolement. À comprendre que quelque chose de menaçant allait tomber sur cette culture qui était une culture maternante, une culture, si vous voulez, très fragile et qui allait, c'était un peu le choc du pot de fer et du pot de terre. Donc, c'est la colonisation française avec toutes ces exigences, avec tout ça. Et le fracas, évidemment, c'est toujours le pot de terre qui paye les conséquences. Alors, Rachid, il est le pot de terre, on va être dans la transmission. C'est l'un des personnages que je connais qui m'a parlé de transmission
de la culture dans les années 70. يقارد الرشيد الله يرحمه ربي يقارد باللي ما نبغى وتمثلت مسليت قبايليت إلا قالت مثل لا سوسيتي كي برودوي لا لونغ ميم طالب اللي كنت زميرة الثلاث نقرع على المثاقير إلا قد نفذ des instruments جديد. C'est pour ça qu'il a innové dans la radio. C'est quelqu'un qui a tissé des liens entre toutes les générations. C'est quelqu'un qui a produit des centaines de sketchs. C'est quelqu'un qui a produit même des films. Donc, Majid العابدين زمركا كانت نتسو سكوتي معنا يحيي الكاس والسويق كامل صاحب لا غامض يبويق سكوتي معنا. Et ta guitare, c'est la première fois que je l'ai chanté. Je l'ai composé, j'ai fait la musique. Mais comme il y a longtemps qu'elle a été enregistrée, un mot dit boire des Mzien Rachid. Voilà. Le musicaïnou, la chanteuse c'est le Jida. J'aurais voulu que le Jida soit là. Bon. Je l'ai chanté à sa place. Et il y a me faire tout ce que m'a donné Rachid, je l'ai gardé. Moi aussi je suis un archiviste, de Kouara. Donc voilà, Farhaq, parce qu'au fait, je voulais la chanter. Rachid m'a fait aussi d'autres chansons, les vrais ou les vrais. Il savait qu'on répète, c'est un truc moderne et tout. Les vrais ou les vrais, qu'on a fait des 33 tours, des cheminites, j'ai tourné. Voilà. ما تحكوش تحكي Artina, الحكاية ديالنا تاعوش طاوس عمروش. L'hommage à Taous Amrouche qu'on a enregistré à la maison, c'était le lendemain du décès de Taous Amrouche. Quand même, Rachid a été tellement touché, et je le connais comme ça, et madame بلاش تزرع بلا كنت تشجع كنت أجبن مثلا كان الحاجة دين كامل هذه كومونسي هذه يخدم الحاجات كان يصبح مشى لدغور يسخن في تيليفي نتا سيدي علينا يتقاسي ينكتمو Taous Amrouche هسه قد ما خدمتهمش الناس يبقى سنين سجلت 76 je crois que c'est d'avril je crois. Elle est morte le 1er ou le 2 avril et on a fait le lendemain le 3 avril. Hein? Le 4 avril 4 avril, le lendemain on a fait. Donc il y a toute une histoire à Taous Amrouche, c'est pas la peine qu'on va tarder. Le مهم تخدمن que le وقت il n'y avait pas de mixage, j'avais acheté un magnétophone pour l'Amjadani, l'ancienne internationale de handball, c'était cher. Il y avait 2 pistes, donc on a pu intégrer Taous Amrouche, la chanson, avec un tourne-disque aussi d'Alina et Tessi, qui a fait le bras du disque pour qu'on puisse faire le mixage. Et ça c'est belle. Donc, voir un peu l'évolution du mixage. Voilà pour le travail que m'a donné Rachid. Il m'a écrit 2 chansons pour Noara. Donc j'avais Mehdi Hadariet, Salaman Gigi, qui est passé par mon émission, il faut que je le dise aussi. Plus Tarshti Sinat et Noara, Timsar, les 2 chansons pour Noara. On a fait ça, je l'ai noté hier, ce matin à l'hôtel, donc on a fait pour le Jida 2 chansons, un mot dit Bouer et Nkit Goug Milahia. 2 chansons, même تقول ملحية خدمت في كلمة ديالها ذهبية ترحم ربي دولت مثلا مزهرة مسومة. Il lui a écrit 3 ou 4 chansons que j'ai composées. مداوال أقرر تقربي نبغى يبدل الجر يزمر حيث شغل حاجة نظم لي معليش. المهم سي لا كومباني في دوكلا الميحمال qu'est-ce qu'on a passé
dans son magasin d'optique madame كل تمديد نخدم دينا دي لارير بوتيك نتلحينا الماء زوج الصباح مرنا وتصخى ما دناقتي غريت تلاوينا عندها تدار. Donc on a fait une chanson pour Majid Jamal Sheikh, Malika. Malika, ça vous dit quelque chose. Il a fait 2 versions de Malika. Ah oui. Il dit, je sais qu'il lui a fait Imselain, Sendo, qu'on a fait des 33 tours de Chemlit. De Chemlit, on était 3 à travailler dessus. Il y avait Sidi Ali Metrasi, Rachid, le Hajj, le Hajj. Chacun s'occupait de quelque chose. Voilà, on a fait ensemble. Et la bande originale, la Tsangorin, il y a un petit... L'enregistrement, dit que je لا الوازيس تحكيتني كيس قال ما تقلوش تفقلوش انا سنه j'apprends le kabyle moi qui suis né à la Casbah je connaissais pas le kabyle du tout à partir de 17 ans je commençais à parler معليش لا نريد السنه تقبيلي 90 لا نريد السنه تقبيلي 9 justement حميد شتي اسمي مزيغ والسير غير قاس ما كسبه لا تدرتي سي une question quand même sensée تروح لي صدار كل ما اقبو ان شاء الله يسيات كوكو قلت انا كسبه يجاب هذا ولا تقدرش تنير même un Majid Balih on se voit aussi tous les jours pour travailler et tout et ben voilà au Sénégal on a le champ mobilise il a donc on peut se حميد وهذا تقدرش تنير كويس انت لا بريمير فيرسيون الصندوق اش انا كي تخدم ما تقولوش تنير خاطر نسلي تفقلني نقمه ثمن انا يسي ستي عز الدين مسعودان تشكر باش تخدم داخل تقولش نص نص ما يدير دراشي دي تيدي وين نقمه ثمن ضرب قول ميوزيك يا ريتم دونك عز الدين مسعودان الله يرحم ربي aussi il connaît pas la musique donc il sait pas faire le rythme donc من مرة تروح تغنم il y a pas un rythme تبرقل تقرا مني نقوم هكا هكا الفقر برا نحاول هكا اللي يحبس الكريتيب انا ici ça marche pas on a eu la chance de nous faire du gravier un peu de gravier et ça faisait شرك avec c'est une histoire à dormir debout. Voilà, et c'est comme ça qu'on a réussi à faire ce 33 tours dont je n'ai aucun exemplaire. Quand il est enfant, on aurait bien voulu avoir un exemplaire. Voilà, bien, voilà, ma dawal, خدمة ديال وقادة غدا قادة هذا شموع تقول السينارة تقول السينارة يونسف ويتنو هذا شموع يونسف ويتنو كنت رغيد نكذبة كنت رغيد نكذبة كنت حسيب نكسلبة c'était la chanson Ougada. Il a avec 2 guitares. Il a Khalil avec un petit appareil. Non, j'ai oublié le nom. Voilà, qui était là. Ougada, d'ailleurs, ça nous a fait plaisir après cette chanson. D'ailleurs, j'avais proposé à l'orchestre de faire cette musique en entrée, parce que là, un peu de rythme et tout. À peu près, voilà ce qu'on a fait. Il y a sûrement d'autres. On a fait aussi une opérette. C'était le 20e anniversaire de l'Algérie indépendante, de l'Algérie de 54 ou je sais pas. Et la bande de guerre, c'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de chanteurs. Beaucoup de Shabha, Zaharat, Anissa, tout le monde. Je n'ai pas retrouvé cette bande. Il a fait une émission, je dois le dire. Sabah al-Khair. Oui. Et je cite toujours madame parce que nos femmes, on les fait souffrir un peu. Et l'émissionnaire Rachid a une qualité extraordinaire. Une émission, même si elle fait 10 minutes,
il travaille 3 jours pour la préparer. Donc الوقت اللي قاعد يكرزيك 5 الصباح تتعب 4 heures pour arriver au boulevard et faire l'émission. لكن il a fait cette émission صباح الخير heureux matin jusqu'à un jour comme ça. يسعد une chanson صالح سعداوي في الناس يعرفوها يرحم عندها شقار الله الله عمي سليمان تغدر ذي لمان تقول تدغري بديت مورتي Elle n'avait rien à voir avec Slimane Hassan, cette chanson. Et bien à cause de ça, à cause du prénom Slimane, l'ancien responsable, a compris que c'était Slimane Hassan. Ils l'ont mis de côté, ils l'ont viré. C'est en viré de la radio. 7 سنين مش كتقرا. On a voyagé ensemble. On a voyagé ensemble. يحمل لي الأوتيل قلنا الأوتيل كريمي قالنا لها الأوتيل قالنا يوتيك حكي لها نسيت والله ما حكيتي كاين السلمي زرع مجد اللي عقد في الليل قاعد يهضر طاطاس je vais la raconter avec ton autorisation. Majid, je respecte beaucoup, c'est un grand monsieur de la culture. Je voudrais que vous l'applaudissiez. Donc, الظلام دلوقتي c'était le franc. Alors maintenant, dans Paris, انت يديني هاد راه حارم دوكا ندير الدواء وفشي راه حارم دوكا اللي كان دار الدواء. On a fait une bonne journée. On a ramassé beaucoup d'argent, des billets de 500 francs. Mais l'anecdote, c'est pas le fait d'avoir trouvé l'argent. C'est que l'idée, tellement il فرح. إنك alors c'est bon, c'est bon, la moisson est bonne, نكشي إنك moi aussi. إنك هذا شحال تبون الناس باكي هذا باكي. إنك ولادك إنك في شيء أنت دينك إنك تعرف كاش نديرو اللي زرجرو. اليوم نركدوا على هاد الليبية فرشوهم. نوضر في غادي. ولا نتصل في درب. Vous connaissez Rachid, enregistré. On doit زرعتوا avec les portables, l'internet, au moins d'Hasson باللي لا وما يموت. Malgré que j'ai 66 ans, l'amour n'a pas d'âge, il faut le dire. Mais quand je l'ai faite, j'étais plus jeune que ça. Hein? Majid et Khalid, voilà, j'enlève mon chapeau avec votre permission. Il y a la neige dans mes cheveux. That's it. Ce qui me raconte beaucoup comme un chapeau et un cheville. حمل غد هدرا يدم 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 سوى يدم شمين ويتفهم تحمل ذماني وحدم 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 أمس نور اللي غير بغيرك مكرهان ورزقي الغرام بغيرك محملان وتبغي الغرام بغيرك
لك الحمد اكمرش لي عذارا بغيرك بكرها لا معنى وصبر غرام ضربني سواي حميلك إملام تحمل ديما واحد سوى واحد زنور الغرام بغيرك الغرام وزير غرام بغيرك الحمام وتغيرك بغيرك محدا كمرتش لعبنا بغيرك مكرها وصبرنا ما يرين دي لا ريونيون المجموع ما تمسرايين جامد ينطق بدنا ينطق مزوارو يترمي يتطا فيه ستيلو يكتب ادي مسري وقت نكتب اش دينا اسعدينا ورواده ديال يتسالو انت يزرك واش ديالو بس اني النوبه كراسي حيت ندم تقال باش نرجع تعزق هذه تكمل ما يدرش على ديني سيرسيني رسي دور سؤال إيه أين ردينيك المسيورة ولكني المسيورة إيه أريد زين رشيد هذا رشيد دوري تجميل تشبيه ترى يسير إلى شي شغالين الساكين دقوخان يجلس ندموز نتمعمر داقي تيزوزو يوم الحال تلد تمزوزت وشحال تمنزان قعدانس ونعروض القديش اللي مدبر منزو مسود على الهدي يكتر بعتيس ومي تصوض على ساكي السلام من دائمات يبدي اسم الله نيالتي كلت قرت الساد ويثورو تنبدل في مشتيين يرقاه الاسبوع أفتنا زورت ديناصورن إسنانين سمغر نتوسنا نتمزيخ أكوا كنملان ثان مير ميرسي يوادي قدرا حرزن يورثقي مشهور الفن لا تزوري مشاع يتبجج يتنور تزوري تسفتيت الدهن يصغار يستفهم يسخو يتربي الفن يجال سيدي ربي سبحانه لازم مقرص تتوحمل دي الدنيا مرة يمسناون بوين تسبوت وزليس علين حمل انتك مدة يمزداغنا البراك حصان بلي على تصوري يكسبن تي سوراغ يتلدين تي بوران بولد على الفن يكسنن ثم سلايت فهمن يليون يسقضم ثو السنة على تصوري يكزمرن يمرح ست خمام ومدان ديال تيغمرت ندوني الفن يشوف هذا الشيخ يسمى ذن القراية يوم مشطوح يفوذن هذا يسين أين إلى قندوين من القرن لكن هذا يتوحسب للسواق ومبدل المعنى أنشي السن ومدان الزوري
اللي بدا يتاكل ديال اللوز لا غيش ولا يربو يالها لان كراني معذور ولا يستقارن باللي تزورين د العيش وقموش ونسعيتي دي غلان لان في ديوين في مستحيين في ديوين في مسريين يفكر القدر إيمان سنتن دا ذي العمر يتكشفنت باب سنت أنا زوري ساعة حسو نور يسمن داين الله اللي تناولني سفران سويتي السلم هذي شتين ستو شتيتي كسبن تلوغ من الشنا أفتي بنتي ساكنة هذي يافويد هذي حنين الفلاس يلو كان سيلسو حيوث نغا هذا أكنتني شريك ديال الفرحيس الميزان يتوسنن بين يتوسنن ولا ديال الفرح إلا قاس الدوكلا ديال العمرية وين يفرح ويشرح وحدس ديك ماذا غاكين الصباح الفن الزوري تحوزك تلقاك عندها ديما الغلاس تيمغور تنرناي سكوفوت ديما سينو سبيدة جديدة في جديد أنا زور مزيان رشيد يسنيت يتربى ذكس يتسنى زاليس يقدرة القدر نديكوان علين مزيان رشيد ذا ساكون تزوري يسيك سنفاد يكرالي المزين تمزير يسرمن التسين وتنرنين وتسين أي مفقودا مزيان رشيد قواسم السنة وليس دمر كانتي ديما تنزغتيس الكفوسيس تلا دل بداية تمودو الحموسي مزغلن يويد تقص مزين القلات السنة لو كان مات تتنو الزود الاسواق مزيان رشيد دي فرير قال المخير قوس مثلا انا زراقينا من قران يقول على قروج انت جميلين وين ياك يدي السوري دل الغلات زوري من الفن لا اروك دوس انت قبايلي يقرنان دي سمغون تمازيغت ذرنوغ كسمرتين الدنيا كان ميرس في الجوجيك يويد ياك يدي قد الشان يرحبا ياكين نوسع يدي سملانا شحال وشحال بين القيمة الحرمة يدي شبحنا ثوا شوتنا الفن مزيان رشيد يتجلي خلال ترى ما يهويون رياض سمكتير شري الحوايج محضرة رشيد يقول خامس avec sa femme, avec son épouse, il se présente, il forme un couple d'or, en or, avec toute sa famille, ses enfants, ses filles, ses garçons, تراويش. ما كان يكهرب يقيم 8 سنين قبل 8 سنين نتا باراليزي. بهذا الديريكتور جينيرال دو لوندا. إن كانوا حتى يدناون تنوار سبيطار، لوبيتال. هو سبيطاليزي. سميت بها سخميس مدام يالا تقوم بيسنو مسيو جو ميرسي ايضا تنسى حوايج غير مركزي ودير السبيطار اللي توالي في الفرمريين اللي توالي متعدين استقراتين سلي سوران حوايج غير مركزي اللي تحوسي من السبيطار ذا موضين حوايج غير مركزي ودير الكوخام يقال وراويس قرت متوسيس. Imaginez-vous, 8 ans, 7 ans et demi, plus de 2 ans avec les couches. Sa fille, Monia, elle le prend dans ses bras. On a l'habitude de نتساوي ساكشتني مشطوحات كويزنا نتساوس ديال الاركات نتسمى رشيد تكتب باباس تنرفد تدنوتي حلاواتي اسني ولا ترفد باباس تبوسو خاطر يخرج خمسه مونيا قرحيتي البرديس استبدلي بردي تلفزيونيش بابا comme ça oui papa comme ça celle-ci c'est الحجرات elle a fait les couches alors imaginez-vous ça imaginez-vous cet amour qu'il y a entre ce couple انت ما كاين اللي صحه توصل الطوموبيل ديال رمضان دخل المكان سعيد كنت تي با بولونجي ديال يسال روما مساس هذا الحاجه وين البولونجي ديال تخبيص تمساس اسم توفيس تكستاوردينير
سينا نتسمى كاين إلا غادي مضينا كاين باراليزي التصنطوس تشوف غادي غجرلان الجرلان إلا وريبع ذرا أندا يصدق مي إلا مداكل سنتها يباد أندا ريت أتيك تنطوس أستاغ العقل أدوش طوموبيل سيني داوي الجرلان اسكما صحيح علمنا لبعدا استعرف ديال الجرلان ستيك اكستراوردينير لا اللي تشكات في باس التليفون يعني نحضر على العين مزيان شكات التليفون ميساج التليفون لهم زي رشيد يقول ليت الزفير ستانتوسيس خطر في التليفون ولا حتى تشرو تخدم مع ساكر اش إلا التليفون بابا ne meurs pas on a encore besoin de toi C'est émouvant, Abdessaïd. أقول لك قلبنا أبدسايد قلبنا وشكرا أبدسايد أغني يكلن بصورة التجميل. C'est un grand homme de radio. C'est notre Jean-Pierre Bellemare. Il s'est raconté des histoires. Et on a fait. Et أعتقد يحكوا plus tard. اسمها التجميل. أكاس حينس toujours beau gosse, toujours élégant, toujours أكاس أبدسايد. بس نسيول يمس سعيد عباس. Londa, le classique Agabes, tout ce qui est le diplôme de participation. سعيد دارنا عباس دانازور يشتري ولا الوقت كبير مثلا دي لوندا فوالا سندويغي سي دوماج او فان مرات دينين الدنيني سمبيني في ديشلان انا قد دينين وين تيتي من تيتي بدا تنطو تروت هو هذا تيونا الشيكات شتا جوال بالميس اما هذا سعيد عباس صيح حزني بس النجم يسعر البضنع ولما رضيت وسال الحب يزوز لي شناع Azul Flawan, donc tu une chanson et toi c'est le mliah, c'est d'autres c'est le mtok. Bon, c'est une chanson qui a un succès national et international, donc c'est une chanson composée d'Idir et Rennes bien sûr. Le texte est écrit par Mzien Rachid. Voilà. صندوق صندوق تفقد لي دمنا الصندوق صندوق أكمل الشراب أكمل الشراب صندوق غير ثور الشقودي تنسمني ندو غيري ثور الشقودي كي تنسمني غسيتي حزني فسر كما يسعد الغنى ولما نسيت وسر في السوس تشكى صدور على الصندوق سيف الفراغ الهوى يندو يفنو حضري كما بينها صفضري كما بينها الموت الصندوق الصندوق تفقد لي جمالها صندوق
والسنور أكنا نتشرف أكنا نتشرف القسمي محمد السعيد سكتي زيوزو.